Ka Salem Higher Secondary School ka Pynlong ya ka annual school sports arajar posau hakas ngi pelai hakenton umon madan football nongkrem. Chairman ke nongkrem darbar pelun uba bi lingdo ulak long ukongsan harengkat lang kejingnya don lang i principal kinong hikai bat ki kena school. Ha kene ngi la don ki program ha ka ba ukongsan ulak shim ya ka salute bat samru ya ki prize. House Placard bearer Manmek Pakas Im Commander Matichana Lingdo Nongri Flag bearer Mewan Suk Lingdo. Presenting the senior category, we have from the Red House placard bearer Arbalin Suting, Commander Shamhim Nongklau, Flagger bearer Demi Banchan as Har. Now we have from the greenhouse, placard bearer Isha Hafina Pro, Commander Mebanchan Kharkumwat, and flagger bearer Yalamha Wanapi. Followed by the Yellow House, placard bearer Anais Company, Commander Wardy Lasting One Hall, and flag bearer Jeffrey Star Barbecue. Nama ketika sini bapen jisi mata hagi sport Europe. Dengan play kickbox itu yang yakin jisi mata kena sekolah hagi events Europe. Bagi melepah, oi kecil cop kedan dan keberan kam dalam ke sporting spirit kebangiran kam dan penpam. Dari ke participation keberan kam na kata sini kum kitna. Aku juga forum Pynlong kibadan ke disiplin aki yang kita baru kibagungu ya kamtam ya kecipinya cong kino hikai doble uniderku underangkat di school nado kino hikai kibadan kecil di school idkhot cang managing committee kebasim ya kabor kuno penjat syafrang kikme kikpa kibapa ya ki school bapa ya ki kuon cagi secondary school Kamtam yang kena school, kumalong. Kinang yo, kinang kicing sempang. Haki lain kuli, repair. Kumjuru bagian maintain, jaga disiplin. Rengkat ke burom kalkor, kecing kecengki. Itu kecing ketbau kepuyang. Pat kecing ruai kecong kalong bau belai, unai kecing ketku jaga school. Haki yang kibenta baru Ganang lawan ai ke jing free Tapa hatam Na kibenta Katahan ke jingi Ini kalau kita kalau Deng nang ta ke school Nama kumbalong kita Labun Kiba Salia Ban school di Selong Nama kecing blok Palat juga kali Ini ada ke school Kanang kio syafrang Ngingit ba Baru Nanti katahan Kinyawan ke school Kanalong kecing mentoy Na kata Kari Keslong kata bakari kecini baru away. Lain orang tu dia kena school.
nakapur bang kermenu bagi nak school kena iban ai kecing mulai yang bagi lah banyak pas haki kedang berper kantam kumong haki matrik lari ki higher secondary class 12 bagi pas bagan long kapulong jong school